sang ana pintas panggep ko nga isut pagraiwak bages man pagdatunak ngem apu tak sanggasa natay-tayag met ngem siyak ay nagpalat ket kinamalas nalpay ti kursunadak ni gayem kukunana ay nagkapuy kan ayak anyat kumadi perensyana larga abla am lapta ngem apu dak sanggasa natay-tayag met ngem siyak ay nagpalat ket kinamalas nalpay ti kursunadak ni kumpadre kunana ay nagkapsut kan ayat no ayat laket tiga puna awan na tayag ken na baba ngem apu dak sanggasat natay-tayag met ngem siyak ay nagpalat ket kinamalas nalpay ti kursunadak ni tatang kukunana no isut ingka maasawa natayag na hara problema no wakaatag kay adwa nagpintas ket dinagasat naarem ko na asawak pudno gayam di kunan amak base dakel maya lata no dakayong diyag kaatag no dakayong diyag kaatag no dakayong diyag kaatag no dakayong